behind you to north, south, east and west ni nyina no e wo se umma obia ni ji in fact e wo Islam mu se wo area na wo neighbor e comedy na it's your responsibility as a Muslim say e wo se wo feed no enti no ye hu se haram se wo neighbor na wabra ombro nyade na wonje. That's fine. Enti me won neighbor bia afi bia no or bread or tuni cake kakraka no ode me drinks na hampai. In fact, or me opposite. They bia or the bremi. Of course on them kwa sorry. Me pacho of course on them kwa sorry. Emra ya wo Yesu abeko. On kasa nim say enka me didie no. No, let's assume say wa fro if it's ordinary dey to me bro. Nti o mu se ni nua. Enti so be fro say oh na Yesu awoda 25th. Me kwa sorry. Say na metimi free me fie e de ade be chewo no. Adia koja me wa sorry dem a obekwa na. Eno de minim say on kasa kra on invite but eno adia obekọ. What's the reason? Enye say ya bosum fie. Me say mitumi koja me mame say bi o me mame fie mu a ye ne 1 year ye kwa na ase asori. Me kwa sorry because it was that time it was my responsibility say me kwa ye me mame ewufusum. But then me neighbor no on kasa sha ebi ana time aso me komo mpaye. That crew be bedru obefrew. Nti ofrew asa na odi aduane bra wa woje. Ofrew ko na kwa sorry. Eti mama me so me invite you say yen come oxa. Mako, maya bida, mama kan za ma ko nchew. Yen yetimi ko mosque. Yeah. It depends sometimes aduma bi ho na wo ya, uwura nkramofo no ane omo ye bia wo ye bia. And that is one thing Muslims doesn't do. Muslims won't tanya sadian, but Christians always obomo say edu let's assume say politicians betimi aye sofo pa na so ye betimi akwa wura asori dem edniti aye dan akwa si ho ogina ho beka atabil Allah akbar what you say enti no sadia na mpese mo say hu say eye ni adode a ene say me frost my yenko asori a say wutimi ko jame mayeko. Okay, enti for me ntwa no but o share from the trend any me political background kaka o share yen politicians even though me a Muslim say duty calls say ye program bi wa sorry them na invite say o haji abema talk women talk me training soap making training last time na me wo Assemblies of God Achimota me tia munyina me call Assemblies of God Achimota church me ra sorry hono mo ko kire man say na ye seminar ni ade nti enye haram say me ra sorry them but once out me render services at my churches ne ye fra sorry them abeko and that's me no bacho me bacho me niamba abayo afefe ewura te se wo me da say sorry me bacho me pese me bisa wo say abayo how do you find Christmas as a young girl? How do you find Christmas? Christmas ye yenkonom. Christmas ye yenkodi your boyfriend achi. Christmas ye obi adime boy yenkokon. I mean, how do you celebrate your Christmas? Thank you, Medase. Yemfe firikese iso na yenchia ahwefo a ehwe yensa abrebe bibiara obi ahwe ye fribia wonyame onhwamo se abrebia ye ba mo die fe so. Mama Meda wase e wo question no ebiem. Na me ansa wa ne ameka ne se Christmas ye ade a eduru ho amani je papa. Na ema me kan enkabom a ewom se nyame ya adom no de ye ko village a aya edu Christmas a ye maame no de ye nko ye krom ye kan ekura na ade ema mani je e wo Christmas pa ho ne eye ubonsi ye sibronya pata ye konwuram ne yakotwitwa bede ne ya bebobo ne ya bobronya pata na eye hyehye fe na ye chese ye di tuatua ho a ubonsi akotete flowers ne ye de ahyehye bede ne ho show say bibi ekoso and yenhwe eno achi no we nkasakura mutimi bom ne enti ameka sa ne say we benu aduane we di beba we nso nu aduane we di beba ye nyina yetena se eye baako ne aka bom ne edidi enti se du sa Christmas we ya me kai sa ne ma no na de baako a me san kai pa ma fe a ene mi hu sa de ne bi ubon se du Christmas a ye hye ye ntade na ya hye ya tade ne de bag bia bo ne ye ko bi afie ye bom a na ye bade ma fe papa yeah ene wo ye de ye nkoda
ye she ye su ne nkua de a na ne ye gina ho ye baje ye Christmas wo ye den ye si ebo ma na ma ye bibi kakra we ye kwa ha ne akogye ye kwa ha ne akogye ye kwa ha ne ye wi a anwumre ne be 6 ne atena se ne ye kan oh enti e do ne de a ade ba ko ne say Christmas so di wakurase na ede o udi Christmas wakurase na ede ekrom Christmas ne de enchara nya guy me na me ka kire o ekurase no ye ntete no ansa na meba judge ne nana so no ekurase bronya ade ba ko ma hu ne se ye kwala abremu no na omutimi to atare de man na ye ntare no omoto man no won se ewa esiu nanse sa atade no ba sha next year biem enti no enya ade a enti bom sa atade no boro so a utimi bo fa ma me di kuna ade abom se na wa pega atade no de aguso you've seen nothing mo ma ho hwe ye ne ya kire mo bronya no na wa pega de aguso na akwa sha ase enti na onam ebi wa yetimi to bronya atade ma ye ntompa bo ama ye be tompa bo ye ntom bronya atade enti ye to ni nyina 11 eno ye kurase line no samre na wan enkrofo ya sesi ya ye ne omu ya omu gina obi nkan kire me omu water crowd bebre no ya promise kaka moto bi fo no first dia no na ehu papa first dia no akola bia hu na odwane akola bia hu na odimnika na odwane what does it enti no samre wan say modernize enti sania akwa duru ne die in fact bronya die no e wo kromo no aye different but the kurasi bronya die a guy na me catch nana me ba cho ansana ono so ye nana o nana mpa cho obebo odin na wachia Ghana fo nyina yo wa me da shi from Dr. Alex Kwame Apia na me CEO Jiwa na me sanjwe nana pa jawa no kakra me Dr. Alex Kwame Apia Jiwa Hospital CEO na Top University College na me sanjwe Mare hin West Amankes na me sanjwe mama judicial service iti akra na meeting kan nana me pa cho as Mare hin as CEO as married woman and married man yeah. Bronya say na hu bronya challenges ben and wo bronya mu say family man challenges ben and hu bronya challenges ne dia na me tie so for ne adia ne miniamba ne on em say on wa pasha fa no welcome yeah dia bronya du dia na ye issue me kaisa massive catch them when we were free na me pan can see o department I think we crowd bronya and I'm so man then o se ba wo spend this kasa o bia attack you and I'm telling you since be about 5 up to end just to me cry now na ma just una no one face carry na pocket no empty and there are some people who want me you don't just you can't leave them no eti anke the may be no ebi mo so there you do about all the same no they don't am yes abuson me maku do me na oti ase na impo sabe odi obi down yen so ye dan yankopon ti say obi so down wa na ye ti so ka na kan say ye be sere rade na momu no ka kra mesa de kan ne awafo ne empratwe fo ne ifo no bronya du na wari jaye ni ntokwa no eye too much obi o ho bronya du na wa shada ja ne girlfriend said the attack is too much na this is Valentine Easter bronya so wuja obi na ye zanya de odo no ana me ka say ni ame me pesa me ka tro sesi ani say edru baby a emema no eya dru bronya na wa shada no wa ja ne girlfriend de tie ne say What's responsibility? Me a good issue and a good man to so yeah, members or 2000. We could have 5 and also when you know. So God. This is a brand new drum dear. And one is our lilies. No, I want to hamper me. No, I can't say, me patch out near sea, no, but what you have to say. So few are no, what trust and then
Ibato, when me jina doctor dey so, na ma ka kire me ma na. Bronya dura, na ma sada, obi wo wa, otimi ka kire ne girlfriend say, me dey me ni bronya o, me di Easter. Monya careful what? Monya careful mama money now. Because we di bronya na say, we di Easter, we ni bronya na di Easter. O yire no na o girlfriend no, ono odi bronya, odi Easter, odi bronya, o sha atare. Enti no, wo de na wo ni ne nkire say, ono ontimi ni. Me pa cho, the fact is say, wo be man no wo ni bronya na nkire say oba no, oni bronya. Enti ni o deserve bia, hwe no ho nso na fama no. Me pa cho. Nana Johnny, Nana. I didn't say, one a mumbu baby say cut your coat. Oh, I am now, and yet, sir, mamma, excuse my parents, them mention more than how. I told me beer, now me demand no be better, no or a 50,000 jet for a beer, 50,000. A tossament to think coming for say a toss as a cry. Nana obey your body so 100,000 of our shop because I didn't make oh, mamma 10,000 is all ban. One I'm crying now and bonny and I must. We them to me so rough, so bad anybody never. Because she has the spirit of, just a lot. What link with you? But what was here? And it's kind of round soon. And I said, you couldn't remember where they were. Hey, doctor, not as a, I'm saying, Christmas, who are you, young Crofana? What I can crush me? To me, sir, if you are Madame Crawford, got you more. Nama. Just a, would you get the Christmas, Yana? Oh, me bear so for the dear. Me say, me niece animal. You see, near so for dear to me, I don't know. Near so for dear to me, yeah. Ebony says, oh, Barcelona, me check. Me chat dear pa, at least and run Kakakra, almost live and be war a crew moon and make a fight. So buy 2,000 some banners. Me am a baby, Miss Adam Makui. Wait, dear check. Oh, yeah, Drea, and Wintia. Sana, yes, to a one check. One was that, yeah, woo, yes, you know. Yet to make the perfume and then near my added channel. Nina started from yes, I want. And Tina, Emma Christmas, yet to me, Chadian. If say a woo, yes, you know, and Crawford, dear, do him, Crobo, and then near my iodine, echo chair. And the affected Christmas and iodine. Yet you know, Christmas, dear, so what Chadia, me pacho. When say, I am Rana Sanity, Menasi. Hey, Nana, me pato ever go there. Oh, ever go. Then I'm pato boarding, introduce the whole child of four. Your friend Eric Edu. Maybe a producer, moving producer, I'm an actor at the same time, businessman. Then me dear me no wonder to me a papano. Papano. And wherefore? Papano, Nana Dasi, Nana me pacho. Semeti me bisawa. Christmas challenges a womb to say, be a man funny say, won't experience it. But when say, be a ubi or any kunu, and any yere, and any ma, and it. Now, me first say, I cut some few minutes, some few months to the Christmas. Now, Sabi, a jano, with him. Hey, mini about I said we say I mean can share your tea for our mother and TV abring your mom afenshapa. Ena needi kan so eto me no ye me dagana fo nyina ase says am be wo yama ya to aba na ye yi o mampan na basabasa ye gidigidi bi ensima ye so ye nya sa akwanja we abetena fide so na Christmas ya de a ehya wa abra wo mo wo yen yen bebia ye free ba no edu Christmas and ye den se benya atade ahye se ye tompa bo kayas me kai na ye fempa bo bi kayas ye toma wa be 3 years unya udi bo Sunday no suya na ye kogu ho so benya now o papa nya benjuma nto be den no konya sa na ma ko mu wo ye mfiti ase nti ne duru wa ye hu se wo se o man kwala no se wanye bia wo se o man kwala na ni je enko back no fan ka wo de na wanye bi na de ama because and then we are asesa we are sin ebie me gina ye mi kura Samsung me ba kura iPhone
Of course, I know. Yeah, I know pay. Tuntum nka je ne say wo ma no. Weda no baby edu nto say on to follow. No Christmas dey ya dey edu e ye de, but ye no me awofo no de ye especially ye eja no. Ye no do baby na uyi scanner na ye din. Uyi scanner ye din. Nkura nkwala mayo amiensa. Wo mo adepam kwan 3000. Material ni o man ka ho. Ne kwa po 3000. Ntika ko de say kwafo a mehwe won chenchen so mo de ka ho a. O ma ti sen. Edi. Ye ndu baby a 30000 yakọ. Ye Christmas no. Cause obi baby a no say. Oso untumi no mba endidi na won denja won neighbors. Nkrofo no. Eya kwa ya yem hihye. Nti Christmas ni de to a ye ma wo fo say de ya na ye de ma na so. Edi. The first afia to any de na ye ka bom na ye di Christmas no. Yes, na ya ka say obi a bronya yi ba be sia sebe obi bia free mu yanka ohwe obi yanka oboa obi yanka obedie ma obi edibi just say what free mu no ya ma okafra na yenim se urade oye hwesofo nti onu ankasa ebe hwe so afi that say obenya dance die ji asema me kandi na me yesofo me pa chawo jitum se be yadwuma e wo Yesu di mu amen abafo pa chawo ye betwa ye ho kakra ne yaba e kwaje nkrato na ye ba ye beto aso na me hrawo Atadwe eneya sedenne therefore sebanu ufie nkonya papa paadi a mitremu a furniture papa paadi a eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hoodini wom etitru fo wagana promo hani abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena yachi atum delivery baby a ekobia e free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edemam papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Ready for something refreshing and great tasting? For your kids' enjoyment? Angel Cola! For your graduation enjoyment? Angel Cola! Beach hangout? Angel Cola! For all your refreshing moments? Angel Cola! For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola! The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Hello. Your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century. Messiah actress. And in you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na se bad ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti mitimi gina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best mu ankasa. Me nia be ma. Ebema wusu wa ye be mama pa. Senti a meji Jifax mixture tumpre kopani say. Edro no ho te ye de afa abefu nimde kwanso. Eni fidie won wosuom e na ye ne friendship kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a o ma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Jifax mixture. Pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes.
Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Makuma Swadi. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, Nyawenejehu. Angel Drink. This advert is FDA approved. Yeah, abusianfo me pacho yekoya yasan ba. Na yaboafo no de wonim sese ya mom de ombeja yemu. Enti ye ba ya na ye kire mo sane ye be ya wo pesa ne ma ye wo ye ho nyina wo betimi anya. Papa Go Furnitures me pacho wo penkonwa ye de siesie fia eye fa me pacho eho e na wonsa beka no. Afa give us herbal mixture me srawa sani abronya yi kwasui me sister omonam dodo anasa wo yefunu mu anasa mema no se nkoyi a mema na de me bo hopa because ma hu se hia mo pa nti na me bo ho sa no bo modin ase eno so mo nsa be den ebetimi aka Jivas mixture eno na ebo ye ho ban eye sa bronya yi mu nyina me pa cho me ti ahemi eye hair mama ena ede adom me ama me ho aye fefefe ene de me sene icon bia hampers ya ye so me say lash and lilies hamper de me say obi bisa me say na uja wo yere so e pa cho no ye ni bi uja wo yere ye ni hamper na mo pesa o cha de o cha wa ase ade o cha odofo ade o cha oba ade a ene lash and lilies ye wo hampers a ye de be ma wedding bi na wo ye engagement bi na wo ye bibia wo ye bia me pa cho aya contact Lash and Lilies. Now my number is 0546 413463 0546 413463. Lash and Lilies Lampers and no any didi bronya. Me pa cho mata de shemi ladies in collection. Lady this aya baby obi am da se wa nyame shop ah o se ne ya fe akono oh preman eno ani ladies in collection o fa wa na je bibia e den awu e de amai enti no me pa mo cho adofo yasan ababiem nana me bisa o question bi na question na me bisa o mesin akoso bi am se ma asam no kram se wa antini ye nana wo me bisa o se wudi bronya na wa lose ho kafo se ayire anase ekunu feel no sign it here asem we dey waka my reho say ahaya TV so anka chese anka besu nana nsu me handkerchief me wi am around 6-7 years by this time na me yere film 31st night na me sun wa sorry there pa 31st night 6-7 years tell ya dia minima dia betumi dia sha na ma na ye ti yesen yankopon se nia etu minister 6-7 years na ema ebi nto obi bia be bata ya dia den se wo na we yere ti wa ye aduane di mo awufufu edi we na o se na koma na ehwa okọ enu na kire yen se wiase we no ye mfa nko bebia enti do wunua sane atie bia ye no do ye ho Christmas yi woni me wasama me pa chawo ene me mebom unu nua bi wasama ene ni mom sanse owo ekan ho ene de bo abrabo no na experience me so my experience bi sada na eduru ho na me bisa me ho se anka by this time my punch ready anka sam re me sa kamene ma bi enya de ye experience papa enti de bia me kasa even my enemy me wo hye mane da me tam for kra me wo hye mfa ma no sanse ya papa ya de ye enti sesade na count dia in fact e ma fie nyede na ho nyina aye se wo ba ana wo nua ana wadamfo bi ana wo boa ne ya kura na wo boafo bi bronya dura anka pagya wani a na anka tonanim wan se ekunu ne yire mu no ebi mo ya boafo ebi mo ya boafo baby a ye ginan da bia meka ebi mo na mo ye yensa ebi mo na mo pagya yen
enti se utwa wani na wo musa nipa ne biema to be honest with you aya na ye ya experience bia ha dwene na ye nwuhye mfa ma ya tamfo ana wona won pɛ yasempo enti mpacho bronyen ye mfa odo enti mi entena 2025 fa odo etena mu misrawo na mo ham person misrawo aya na wabeto bi dia be cheme why ya mi shirawo me mpacho wo sania ye busu a ye ken challenges bi wo ho a eno nso ewo ye kan sen mama mpacho mbawo dem sena da nana wa nwie wa ho me mpacho to aso na the American no say nya dia e se bi to adawo ya abrewa anase wo ya abrante ye wo yiro ye wo mpro ye wadamfo cheche yo bibia kro wo mpatem kura ye ni se esi but yakopon boka nipa ablabo ho nti ye danya ebesi but esi so a ye nya hotoso se daachi e besa ni ne koshia na wo he na ade ba kwema ne e ya reho ne se on se ye nim se me lo so me papa from Nicola Brimti mo husa ne mane mana ana ya se di obetimi kura provide bibi kakrama nkwara no ono se film ko sa nti at this time no say o ma ye mo o tete ase ohu se na danfo no shata de fufuro bia na ne bisu na ye den atete a very sad moment enye good experience nti se onyame am ka obi akoma na nipa kro no antimi antache na wamwa sa nipa na be se abraba na baba ya reho ne basa nti sa incident we die I think say urade mo waye na ebianto ai eduru baby a accident bi etimi si na akofa nkwahia bi a wani na bronya yi mumpo obi wo a na oni ni nua bi nati oni ne ba bi nati okwa abawo bronya experience no enyema ye de ba no eya na ye sad bronya mo experience aya owoba but the true bronya dia enyema ye esi no because asani afi no atomu nyina awie all of a sudden obebe na nipa na ye den we free mu enti so obi we experience bia me pa cho oni ye nche me say 25th December ye on the bronya dan na ye hwe ya antibi na me ma ebusuani nyina ya akọ obi a okọ sa experience yi mu se na ebusuani efim na me wofa no na ye frɛ no kra edin because bronya dan na ye da na yire no ebodwa frɛ nkola wo area nu aduane ma wo mo enti on the 25th ni nipa ni film no utumi wo se na ye be nu aduane ne sen sa homecoming party no ye ne sen se wo ho enti na ade bia ka akoma nkasa wo feel it for the rest of the years no 25th bia obekai 25th bia dan a obekai enti no abusua bia ana wuti area mu na obi kosa ahwenyenye no mu a na momma ye nche nipa na odo no mo mamma nipa na nko antena si because adwendwen kra to me kum nipa enti no obi a ofa sa etibie mu me say voter regional MP woman ni ono so fi mu before yi bronya ya enti no very heavy on the family because sa na preparations amaye ni nyina aka sinsemu enti no edu time ye ba be nu aduane a ye ba be ti sese nyama kan me ma ponchi bi matade bi manuane bi a menim say me favorite food ono no nim ni se ne oye no mame edu ho na utumi feel the impact no very very severely enti no moma ye nche odo this season odo sharing of love uche onyonko odo uhwe area obi a woni bi obi a ne ho kire no sebe no wakone mmoa obi a ne bibie free mu a wa utumo se ni osimesi ne ho kire no ebi a ono na okọ papa ono na okọ na odi aba na ne yire nya bi edi moma ye nkọ ommoa obi wo hono ma na yire ono nko ankola bebre odwen hu ye bedi bronya wie nkola ebeko school obe enye ya na nye ne ebedi nko na amanfo odwen hu anase obi a ne partner akwaja na odwen hu ye di bronya wie ankola ebeko school ebedi awie na nso ye be anything te ya na mom ye nhwe na ye nkọ ommoa hu obi a ne hu kan ye fi mu a yesre obi a nche odo na ye nkọ ommoa Madam, member Mukaka. Asamo kai wa mama kai eyeme na that was 24th. Asama nkese.
na efensa me papa ye de na si hene a yesu wanya 6 years na anya samanke se ahemfi obi abodwa na ye twen na ye ho na knockout o se ye be di Christmas ye to knockout na omo to pay me na na wo dem o di evrade ho ano no eno ano no to ho no na the onima sem o do obeka ya sem we na satan misua me obe 16 years na me nim se wo wumpo eno ani se me nana nene mi tietiem na omobae be fan me papa ya chichire na she de ye de na ato de mu na because of sad we owo we obaya yes wo wu nam say just knock out keke na me ye chi ho moto ye no ka hwan no keke no inti aye kutwa sa nema we ba na akoye se ye da 24 bia kai na ye kai na ye kai afoforo nso se de na agya ka no on this note no ne amaka nyina ne se am se ya kan re ho nsem no na mom no se sia no me hia se ye betu nkrofofo because sa Christmas we efie bi e breaki economic and social problem ti efie bi breaki sani ebeya ubedi bronya ni bewie na obesen nya wo family back sani ebeya ubedi bronya ni bewie obenya wo ma back sani ebeya ubedi bronya ni bewie no obesen nya wo namfofo bia na omo expectation bia omo expect free honti what you say entini ye besre say obi bia ofie eniema nkoye no yesrew ena ejina fidie so yentoto ye niema ye because 2025 no ewo yanim ye ba be bobra afa ne ye be sha ase entini ma ye sha ase with ade a ede enkunimdie ene nkoso be den ede be brɛ enti efie mu a samre no omo sikasem ene aware a egu because of bronya enti so for ede na beka ede acha sankrofo sisi man ya mishra I think say this life you know, efie the partner the wife one thing Christmas be truthful to the person me wo me nibi yencho abrabo enye na da you are not living life to please anybody so husband onibia onso ye ba onso ye den wote na se from ente hoda abrabo na ye bo nye da bia na be ye soche as I'm talking to you now maybe your husband is passing through a lot of challenges but be man nso wa ceremony gie fasika ne nko ba bi foforo abrekura cycle no obusua no e bia na ekom ye den e de o but so for mpacho se wo ye be ma na se wan communicate ya o yire no onye still say ya man be so you have to communicate man be so o ka kire mo munyini ana meka no waka kire ne dia e fine but wo kasa wo ko bibim na ono oba na onim no by hook or crook e so ohun dia eno dia it can be possible obi communicate obi ma owo but so the be man e no the be man girlfriend yeah be outside gentility home crime good the issue is you see a man circle they say the good table say be no mpanche me say we huni dey we be man so ye hwe from afar very good sika na wo ho but it has a purpose and Christmas is just 2 days. Yi kakra mane. No. Pone kakra. Pone kakra. Ebi pone kakra. Me tiase o. I'm not coronavirus by. Yeah. So for madam we so for na manyina. No friend here can not say fear ha. Kase menya bibia di na nkase me dedi am. I don't talk or do too much. Okay. Unya credit dia. Emunya. Na me dedi am me dia fan shoot. Enti oba when you can credit dia. Eh na nya me dedi am me dia what the bemu a because the school fees is to school fees and minimum fee for a child is close to 5,000. Okay. Enti se mi ensa ho kwan. One kasa so be kra no also family side we have to do something. Papa kra me ntwa no mpo. December o dan cash ye di bro ye dan cash kra so se be wu. Sometimes you say you ewo ho but say oba no hu say mo be ma sabi oye oba kohwie na one na mo say ne de then you have the right. Yeah. Metiase pa o ka say mo say hampa ne say uja ira untimi nzo bi man dabi uja ira dabi ya screen so numbers ni gu so me pa 055
166 9325 me pacho 055 166 9325 me pacho frɛ na also experience bia unya ya mofra bremu samre ne ewo mu presently bibia wo fam bia office experience bia ye bitter anasa ye de me pacho ye pani nyina tie enti wetimi afrɛ me pacho enu ntino sania na ye ka no nana mama remember Christmas asem say Christmas you do a any chese ne awo nyina fe di Christmas nana before you continue me ba yati hoyi ye naye mu ene ye nsori mu obi anim ne wo nanim okay season bia ba ye nim no eno nkire se esa squander bibia o but semre bi dura nana I say, nipa, omo feel it. Exactly. Let them feel. That we are in the Mama, it's very necessary. Hello? 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 May I lose me call? I'm say on Temenka. Hello. Hello. Yes, good evening. Good evening, my dear Pacha. To say, if I did remember you, I want to one day. Yeah, then you may say, yes, you want your pa. Mama Pacha, baby, your friend Udin. Pacha, offer me some because it's Friday. Oh, wow. Talk Friday for one to then. It's Friday for you, you want to finish your pa. Christmas experience. And I yeah bobo hunting Pacho. Count it here. Okay, Pacha. My experience, no, I mean, of a man. I am moving my young far. While I won't know almost today. Oh, I feel one day, one friend, you were with you. But for man, one day, no one from top. My opportunity, maybe. No, near there, no console, only car. Okay, my Christmas, only car. Oh, maybe Sandia, also, Nia was not Bama, Mela, Mopado, de Yamumpo, or Yaman and Baka, and so okay. Maybe I won't for one thing now, Marks of a dam, one does and dimple. Your question, no more much of when you know you know you. Also being come with that house in Vivian, being at the same part, and one it's fantastic. Experience, Yenriesta so come water cradle no. Say, Pacho, outside gentility, home cry. And yes, a bear money in Nibu. It's and yes, it's in Wadi. Only say Obani, you mind your banning yet. Sometimes na Emma Obano ne ho chire no Emma nkola ne hu say omo papa no ye responsible a response answer na ube abontin be didi no ma wo fie endi bi ma wo fie endi no me no nkesiu answer wo de esi abontin enti ena na make no outside gentility home cry obeye wo abontin na amanfo ho chire mo fie e pa to yem for frefue. Hello. Yes. Chamai. Yeah. Good evening, baby. I'm afraid you have to share paso. Mipacho, Miss Festive, Martin. Kumasi. Mipacho, my mom and I finish your pa. Amen. Mipacho, my own life experience in Christmas. Oh, Master Mam, it's a small and common Mudian and person of Takaka. Repatriate you. Also, Christmas, ya dear, I buy a no you need to pa. No, me dear, the beer Christmas bar. Now, me trying to go him a class here. Now me real. Oh, if you say, me can say the next Christmas bar. Now me call me mama. Oh, na ye mama kushia na abrewa. Ye trying to kushia na na na. If you say me mama we me bra me na we be am person we call class here one movie. And he said, "Do na man for a co munkuru musa." So sad. Never dear, but I'm a rap home. Oh, I'm a rap home. The Christmas day, I mammy, I did a camera because I said the news me and need you bring them. And then my number can hear you. I know we're crashing to your classic bar. If you're a classic Christmas, you won't have a boy dunk as a new criminal from a
ɛkɔ dan kasa ɛsɛ na yɛntumi nkɔ bi ma sisi yaka kumase ɛnyɛ hwee next year ya bra me ho why mama say ye kora na fa ye kan say sebe be ma wo yire ne mba wo fie na afie du na se wo krosika na se wo so wo hwe wo yire no made a eye timo na ntremete ene kora de mi wo se wo ye be ma because sister yasema all kind say tie ni ya o se nyasa mi kunu sika no onya bi but oh my end o se na se me me mai kwa sorry and just say oh ma no eno ti na bi e ba ni bi wo se afa be ma na oh ma ba na ja be ma no be ka so ba ni ni su ba no nja ho sen and this e wo ba no ni na di wo se wo ya le be ka wa oba ni me wa na Zavo na me ba e ma wa bufuo ama mo hwe nkwala good but I wrong no sometimes omo ma dwem se bi nyi ka fam oba ho bufuo because bi bia ma nya de fe na for the affect nkwala na wadom say I don't support that but you what you say pa nya wonko a yen nyina yen support yen support sa be ma bu ani trim wonten sika wo ho ba onyi we stingy okay and not the enye kra okay but a bit say obaya asema okay bibi ho nso a ebia enkoyie nso ho ya hwe no so sa most at times e man bi o Christmas be ba no krokro mema because who say on bear ne be doso mama obi betimi abele wo ho ubi e bear ni mu say a hu ne emegum na wo yema she say kim na sofo say wasede sofo mama mitie o sofo mitie o mama anka wo na atufo sofo nka wo na atufo na se ne awo kan de asa me ma wo kire o mo se wo kire so ba ni ye bibi kura na wo mpe a fa nkonkola na so wona ne ntina se kwala ne de enye kwala ne kura nya atade o nya mpa good and on ka say aduane on ka say ne ebedi ana eya na nkola no omo ko nipa mu omo ko asori a omo so no omo fe oh nti ene afi kura me atade dan ko a want to me na o de aye omo ntare afiaso tobi mano manko tobi 25 nti je me afiaso enye se de bi owo bi o owo bi o but afiaso obi a be sha atade foforo akwa asori dem inti no no so kanya onya yanka eso no wo si munya ne ya be ma se ni papa ni nibia minim se mi papa ni nibia ya be ma jese ene obi a ya de ma me ankasa be dwene jese obi a experience ya kasa ye mamu kwan de a anka ba bi e beduru ne no jese o kira de e chesa me ka ho me pa cho ba bi e ya duri me pa cho obi a be ma me last words the last experience brief na jese ye de yedwumadi no ever year pepacho nana weni ye ade a afiwe afia eye ebidia se ye tuna ato aba ne boni bia nti dedi kan se nsanda nyamiase the politician no monti ase na afibia du a se ukunu wo bio wo yiri wo bio enye ntokwa enye mabo se mi kuku enye bia ma one so be ma neti mo odin atu ebi wo kura na odan kura na akatom na bro ene we kowie uti obi fie so that say nti ma no mo nti no ma bia sen kakra ma mema nana ne nyina ya kasa kire communication no communication no mo ba na ntia se na wo ni yate but wa mo ba na ntia se bi ono be ko yate e ma se me ma na kan na mate ase amamo nyame nhira mo me ba cho doctor yo michia le hene osabere maduda ko samangasi ma hene ene yere ne obusuafo nyinara ena adam panyimfo ena ona bo kwa me dada darling boy michia wo ma aya muhu ya mobo ne ebre osruwa concrete mason carpenter na hama boy nsa muhu ya mobo ele kakra bi na mobo afu akra na mobo afu sika na ho a yebeyi nti muhu ya mobo na afeso a yenta asaso bi oba me manu asi nyame nhira bi ba to me dofo bia me ka kire ahwefo a ehwe ya ne se yesrewom se Christmas edu a tena won sama afofo ebia na wo de wo broso na nipa na ote won chen na ebia de obedimpo eye den etrebo ha minim ni ntie ye wo binom ho mo broso nse so mbetena mo nsa na mo nye yesrewom eduru ho a
omomoa na ye kwa minchia eye kojoshu ena wo hwa me mpaboa kama fefefe ye hye me akojoshu ena ahye me eye mpaboa we na minchia me maame me papa Osare Barima Jakwa the second michiano asama nke so mabotenku a wo mo ehwe echi obi biara and that's it aja ti se nya me nua be ma e kan ye da Nyankopon ase se ye to aba wontwi BNC na Ghana as usual bibia aye peaceful me ma Ghana man nyina ye nyina ye ma ye hu nyina afishia pa afise sei no happy new year in advance afise sei ni nyina ye ti ha won komu fefefe a BNC bibia nto yen Onyankopon omma ye ho ban na afefoforo besi a ya san ba be hia ha na ye de nase ama no michia mebusuafo nyina me ma Sarah but ya no fo nyina michia mo Western University fo nyina so michia wo and na Zion Skills College fo nyina Nyankopon hira obi bia amen sofo mama machia ninu aba Nayas why are they maybe obia such opportunity and why are they the show no oba ha wani chi come up when you share ni be na and then so makola ba ku di ni birthday e friend esi na me wish any birthday me chia Theophilus now my last word Christmas so one nya bibi amfa to bibi endia me nku show hun cry next year 2025 Christmas this side cheer up there is another days ahead I will be best atene so for can say cheer up e ba cho bomodiana cheer up woni me nya stress Echia me banana ayenkan edu say Ashley baby a obia kezi am chiamo minisa sa remote o mo hwe mama na me chiamo nyina mama ninje na hunu say bro nya nya hwe kura nya me amafia kwa ba beto yen enti ode ye bokwa kura 2025 me ameka nyina ne say obi a ohaw amane bi to wo a ama wani de anwie peye no 2025 no hwe mu say nepa eden e wanim onyame de Oma ade chenwa na kyese obehwe wo so enti nyame a wankum yen na wama me no mienu nyina etese ne hete no obehwe yen nyina ye so Nayas nyame nhiraw Nayas baby girl me baby girl Nayas Nayas baby girl na ndere yen so be yede Nayas baby girl aya de ai me pa to nche ye be saka krakakrakakrakakrakakra wa me pa to yen so nyina na so emra ye de asa e be tia so na we say 2024 29th December na ye wo angel after say be say be shia sa pepe amen una wo boy enti bibia je wa yansamwa aje say wa we about Grace you special na me dem out no you see experience enti ba bia dru ne de just anyame bam ye tie bia me ba to mumia mumai adi say wa adi say wa mo me every day adi say wa mo every day adi say wa mo wow adi say wa mo adi say wow adi say wa mo adi su na ayakase yeah adi say wow yes you na video